agamba chikujani ofune first hand information umuntu atakaje no mbozo aho mutawuno ukashanga bakubiha eza TikTok anyencha karo mwana ukanga kumutwara ishomero kandi amashomero gigwire so tutegerize kurebe cyarabe natugambira shaha munano of course program ya sisimka twinire binji ebyo tasheme kwa no fera twatandika neshara ntuba twina makuru kurugombi yanga bitari mwe na bimwe tutayasabajenye bakugamba ahashonga zitari zimwe na zimwe ebyamagara byo bano bishanga on program ya sisimkana n'ibindi binji ebera kushemeze erizoba amakuru twina makuru akasheshekeza ngamba ukaba abebembezi bine kwamba twazihanga ikorere twina akasheshekeza nareba mu bari kugamba haci ya person LC3 kugira ngo nomwe abantu abanyangarize abantu ba district je yambarra ahabo bushoma bwente ngo ayina kagurupa kakakora yakataho ya person LC3 ayinestine sano bushoborozi nahawecho ndebere RDC na mhawoninga rukuja tugayi atabantu mbije mu office yanje bagangambira bagira ngo mazima wabakabya wabanyangaraza yajati ya person LC3 turgahante nimbuze zabandi bitaga makuru gizira mu kugira ngo batongizo kwamba bakora imputo umuri Mbarara district ejo ni Mbarara utakajangwe je yite ya municipality ya saideria ya Mbarara district batongoze nguto ezbarije kwamba bakora bakugamba ko arije kuba babitwaza inguto buringwa bwasombu ingana buta abantu ko arije kwamba tambuze ibintu byabahankuto nkezi okubahwera kubasa kutore ibintu byabombo tare na nebindi so aho nho tubashira bakarebera mu ya person LC3 yaba tarjira hanshonga zo kwanguhirwa ugumana twarente zabanda ruko se group cy'abashuma ngo nabo mbaza kurara bamugendana amakuru agatugino mbigambo no mbishane reka tugakire turebe state of the district eyambara T-shirt zitongoziwe kora harimo rwabwizwe kurabera amabera ukafumukira kitoke urwino buringwa bwa kilometers 13 n'ubutonyezo 5 kano rwo kumaraho miliyoni 800 hariho no rwanyampice ukurabera ruhunga urwa kilometers 3 n'ubucweka 5 urukuza kumaraho miliyoni 85 n'emitwaro 9 na no rwa rubindi kashare urwine kilometers 19 kandi narono ruza kumaraho miliyoni 5 nyampice ruhunga road ingana kilometers 3 n'ubuceka 5 kandi tuplaningire ku gradinga bashepinga bakora spot graveling ya 1 km batamana zina za carvats za 600 major ni byebyo kandi rumaze miliyoni 85 n'emitwaro 9 Ambrang twaftar greda kora kire nejagaruka yani rabo mucwaka cyawe warebe birende bukoro cyamheru ntubashaba wabo ine bihimba byo byayezere hino muhanda cyanche basaka kubukuraho wareba ngo gurene basa kuja kubishwitaka ubikureho abatura bagambire RDC ngo no barabe babakorre nguto abashuma b'amatungo babanyangarize ngo kandi barumuna bebembezi kuba amatungo g'abantu muzenda kwesete gurende ugure mbuzi umushuma yije kora ki inzagumanyiza kuzika ni journalist tonere ko chairman rwa bintu by'abantu hati national activity because that is the good message inkugambira tumutabana wanakargante z'abantu kuzirgaho umukubagarukamu RDC Nwagira Nicholas agizire ngo nshongejo bajumerekere chairman wachi chairman wegombora argante z'abantu arga matungo g'abantu echo nyana nkukigambe abo kuba abantu betombwitwa mu office yanje guchairman RCC ya marente z'abantu na group yeyi abatura basimire government ahabo kubejuka ekabakorre nguto nayemerera kusima umurimo gukorwa aruguto rwitoro akashare urugarubindi nisima government ya NRM aho kugira ngo itekatekireho bagabadiyoni kandi nisima government n'abataka banje bona abo gutwara uruguto rwitu kandi nduza kutiyamba munonga ukuthereza ubuhereza abo barwire kugendera umubwire bakaraguza gasha kwa Evans Taremwa
icyo nakwatamo icyikirayo munonga no kugira ngo chairperson LC3 harya ruri hahabo ko bwahati abakuru babitayiremo mwebembezi niwe shemeko notebekanise cyaro mukakandi hato washanga kandi ni womwe umbari muno banyangaraze cyaro abatura kubakoreye warabaho akabuzike akagaruzo munje akasibika mazimana kiba kitabonire jojo kore ninjirana na kushanga emishangere ko yongera umbyanga no kugira ngo aba inkozi zebibi niziba zine support kurgombebe mbese mazimana situmara mama nabo kato kwenchanje manyinsangu wena bana deploying umushoborozi n'ekitintu sace ibyayine nashara ma deploying bagenda biba bamuretera then hati bahora agenda noza kutabaza uri kujoto umusigazi nanka no makutozana no gwibire ayine kureka ngo yabiremesa natekwe kubiremesa abo he's the beneficiary somewhere gwizo boshanga ngo in rebels we are rebels has a menace embera nkejo nkaba nindeba anabwira aba bintu biba ese namba za motoka actually hata mbachibikora pakinga ka motoka kawe ya mtoto waka parking utaje pwaje parking off then asiga yakwandikira he namba yo ratere kugira ngo mahajane uri no kumhashiringe zinga kugarure namba yawe so hata utaragazo za police utishika police aba police araba kugira ngo gayi ngecora akore ziheye mbweno za kora nabo ngwakera he namba tengotere kaba yaba business yamani bakabagirana no mweshungo bitaze cyanshe biza no kugira ngo hande hace ishika buri okoboti na tine kora agenda ngo utonana emotoketine number plates bati ninjira bakuru kuba birebaja ngo cyo kandi kacarenga cyarenga jangwa akari amamotoka mugavuge iwezivuga ngo utotine number plate ekikuru no ko hine cyandiko cha police chikoreka ngo jibira aho bienda kucende kandi cyenshi tangaza no kugira ngo uko hikayo police kugira ngo bambe gendete nabo hata yebuza what goes wrong inchimanyisangu inshonga nkezo mwenzazi rumwe bakuru oshanga ngo gor muno gambira taina hara kwate so twashanga cha person LC3 ni warukheading ebyo kwivento mu kicweka agarhanga nabazo LC2 tagambara mukamawe hina nayo narebe abaza LC1 bakwiba kesimu nchinche ndo mutere musitame muganire je utiyabera iPhone ninga Samsung no musirikare wa mane yabera iPhone ninga Samsung ninga Technique cheche muganire je mwaganira je kabanya Uganda simejo noraro jine obomwazi chemuni sana yenga chitufu otherwise emirimo yihanga yekabeneje ndo mission kabari mbajigarize nyuma nabo benyene abutushitame nabo nanabebemeza buturonzire somewhere okoko tukugira ngo nubona of course konka mwaduro mwamanya mu mugambe tumujure tumutere vote of no confidence ibyasigara turonda abandi tugendo misha abo kuba kisange kiturumu ntwenda ngo hatakadira wagwejegera ibintu bikamusiga atagira wajabirira kabura kugenda nabandi kandi hatakagira no wayitirerisho ekigambe kitari kweta corruption otherwise talk matubiyesize kimanyisa ngo turiyo ntwenyaro mugari arikumanye kigambe cyo twine Gideon Senyomo tinkumecoje ceshahejo bakirinkahi konko bwiro bwinji naturetera abantu bamani abari mu rembo orwambarra omwashoraho okwenda kubalancing equation so this time round Sebo Gideon twine chihika cyo kureba gambe bikurwa mu kanwa ko mushamukuru owaturetera akazindaro naka kwasebo we mnonga sister church na Jemima ni omwe wa TV West murire muta amazina ni Senyomo Gideon ejo cherizoba norakana Egrovina omwaka 12 haruna mukaga ejo cyo mutano namnunga bwihanga Uganda namnunga bo magaraganje niwe akwato akira turi abahurire ejo naco tonja kisima mukama turinkaye ko kwagamba turi mu rembo rambara erizoba ati n'umushawo wo mutano ko kwakigamba kandi okumano mutano iyo misha tukubiyongeraho oguno mushubuzi w'amata mu rembo rambara amazire makire eshonga akashusho kino mu rumo rwanje nyina tonje tuganire namnonga okushobora amate omusi y'amate no boki ningambe cyanga cyankole namnonga mbara ye emerireta mami tulive TV West tanchira ora musomurebe tugamba mu rumo rwawe namnongo mu rumogo maze mbwire namnonga kutekateka mu kikubasika omuhumurize umujenga ubuzima nkibasika
mbwenu ninyenda kubakira amazina nbanyeta Kagena Abe ndiyo mushubuzi w'amateko kubagamba umurembe mbarra Central Market. Nyenda kubasima barwe aba TV West aha bukuthereza amani amina manu mutushikaho kandi mugamba nitu mbwenu go murumo ngumazirimo bwire buringwa abo kuba haturi ngo myaka za 18 kusema 20 kandi umurumo murungi munonga ubu umuntu ashemereye gukora icyo kubanza no gutuhereza sente icya kabiri no gutuhereza ibyo kurya icya kashatu no gutuhereza namani wenda umurumo murungi konka buri umurumo gona gwinemo obe kusomoza gwinemo ibiri kuteganisa gwinemo na nebirungi kuko naga so ogu no murumo ogu rukwetenga amagezi icyo kubanza amagezi gishomero amagezi genzarwa ninga byona no bigita nangwa na gishomero no basafutagazamo abo kuba wabona umuntu akakushomesa nabwo no bawasho wagera amagezi abo kuba amategi amagara nkagumuntu note ko kugamanya note ko kugazamo hazogamanya cyo ni kibu cya kabiri ugakunde waba utagakunze nagakwita abo kuba mate ngenze ngo buyonjo ngetenga kumanyeshaha ngetenga kugamanya then gabonde kurugamu iwe cyo rukwenda mbwenu gomagarago ko agama magana nati nabona ko ngisya nabona ngisya abo kuba nagafa tinke bindi bintu byo kubasa futamushana ngo porore ngo yongere yo life yawe so hata nagafa nagogi namagara kandi gafero bwire buce mushahe mwibiri ngo ndagafi so nicyo nagira ngo ngetenga amagezi kandi ngetenga kumanya waza kugatahamo icenda orondo umuntu urugamanya agakwegeze konga nagambagara mwe bintu birungi bingi kandi nekintu cyo rukora ukaryeho no kuryeho ni ukaryeho ukamanya utato kunarya arye kigonire kandi anyishemira kuba nikereza n'abana bo bakagera bakakiriya bakaryeho harimo ibintu bingi kuko nagamba bene ekindi nichetenga gono getenga sente nchi tukakwetenga sente nyingi tuzaho namnonga akashoshe chaka n'umurumo gwanje namnonga tukunda kwereza go muntu waburijo iminyeto nyuma cyanjye ki president w'anga Uganda Yoweri Kaguta Museveni tabahabura aje mutaro kubyama no corruption taro kubyama ukurana soboro ukutancha muntu waburijo aje twero umuntu waburijo akuteka teka nguzima tikwasika ubundi akwasa kwa na kureba Via Central Market aho murembo rambara na mnonga opposite Garage Street no twi n'umwami Kagina ekirungi nakora no mucyara kandi iki nacyo ndukonja kukigamba mu misha tureba karunja kare ukora no mucyara na mnongo muduko mu business nyemo twero go muntu waburijo atandikata ati egiti business ero kwetenge bisente byingi nkezindi kasta waiza kubona sente ncyo kugura ibyo kukozesa nce Deka tugazugambe zo sente alistan koti ozoti okure oikari nyo abo kuba hati nubu wakugera deep freezer negure nce mutwaro nkankaga ukagera kanemwe negure mutwaro nkamukaga ninga mushanju ukagera akajoka kapangisa katugire minimum ukapangisa injuye mitwari 10 tukore ngo gete kwenda kufika miliyoni cyamanyisa ngo umuntu wakasente kake waheza kugira ubwenge waheza kukimanya no basa kutanduka uko kasente kare ka government aka parish development model au kutunga miliyoni emwe franga so hata baba miliyoni emwe aba parish development model kuno babasa kutanda mpora then no shika aha kugura ibyuma kandi ibyo byo kose hango then niwe no bumuntu muhango omyaka 20 umuti yakuzo mu rumongo atekateke birungiki nkiwe no basa kumuruza aho buke ate myaka 20 ebintu birigiremwa aho kurara umutawuni aho kurarana n'umucyaro byashomesa abana kandi amunonga byakumamagara bwituturu ahubwo nyo hati nizo myaka nkaga cyamanyisa ngo hati ibintu byo byunkumere nyine gundo mu rumugo narakozere so nicyoreka ngo nabyo binyambere ho mukubaho kwanye kandi kuko nanagambira amate n'amagara you can't go bad with mirror waba nonywa amate tukasho iki cyuru kimanya cyo bagiye munambwe negerensi y'amate n'ubuki nyina njye uri mu myaka kana neta wano nombarre cyo kungana nyona kere yo kwehare cyamanyisa ngo nagumana inyomate na 10 nimbasa
mama reka twakira program icyo mutano aba akashosheje n'umurimo ubwo mutano ubu ayino umcyaha akora nawe ibigambo bibiri bishya na mununga tugambe yiwe akakodyo karinkaye na mununga cyaka umukora ikintu kimaze mbwire ki kandi ukiga na mununga abenje myete kutekateka ngo tukubasika taruke n'amazina gawe ahandoriro ndamukamwita kama utasimwe munonga sima bati west sima buhereza bwanyu sima kutukunda kumana mutureba ni mucura ni mutfamana go kurukora umurimo witu nanoko yonjara kugukunda umurimo wo tugukunda amen tugutwiremo bwire bwinji baba kugambire ekikuru munonga amate wano gaguza oyine kuchera shazingahi shayi 10 bosheme ko bari amate wachura uchere ukore byo munako naguza match mangu shayi wa Yesu watunga sente za PDM ko gashayi 10 zikushanga shayi 10 zikushanga hero wimucira wa juro rya mate abako abantu bane benda mate ari abakutwara mu hoteli kora chere yashangotaro ubuno niura munyora gati niura mahora agati kandi uyine kugaguza amateni cyo babakuza bitego kwenda sente nyingi akasente kacho notandika nokora churujiro murimo wagukundura taro murimo gukwenda sente nyingi gwena buri murimo no gutandika urujiro ko wagukunda no kuwagukwaza no kuguberamo tuguberiremo bwire bwinji bagamira nshikoro mutawuni tuwo mucyaro tuyinaga ntambura no bwera betari yamani amateka kokero amen tutambuza bijiri so amate ne bakastoma ne batukunda ne bakwereza sente ne kutuchera tumehereza ki amate eminyeto areka kutina gukora na munonge eminyeto tugabazire babana abojo bacere bakore abiki bacere bakore bareke kugira ngo hare sente zabusha tuzuru sente rote ko kuzikorerera tokunda bamunosha bo yambere izana n'urugo kubanza no yambara wa kabiri no yambara atinyukije gukora bakuyamba kandi kwindukira muzamurembo ramba muze gwambara go guyamba guhindukira muzamuto nagwe kizindaro ayine miko nebiri ayina misho natambura ayina amaguru tari murema gwa kwakaza umwana wo murema no mureberera kuko kureberera utari murema akono umwana wo murema shemere kumureberera ko muzire abo kubaranga na yamukwire na mumanya necyoncho cyawe no kuchwata je ko mwana undi joka mureberera tico buguzi ngo tambure shabo yambi manya ntwanda kuza India nawe no mwana umbana bawe akako kuzara umwana umukuza umurisa umushomesa umureberera no murema nawe no mureberera ko mubana abawe abuwazi bareka kushirura amacho murambuzi ncyakaje umbwiro ndamutwero muhoye muri bwa TV West amate umbwiro ubu yanajo wawe ajina sente zingahe riteriyari zingahe ritibiri ziriyari zingahe umuti yanajo wanje nyowe mchara kajina mateninga guza 18 liter 18 liter ritibiri ne 13 kugumano yonjero misha kurugira amategona gokuye mbona go rukwenda but starting ni 18 Erizo mukuru wihangana indaganira ona nihanga Uganda sha munana ukabino ndagamba iki nkiwo muntu waburije ukuru yanga kabiri nyanda gwa amanya abantu ababurijo kitwareke kutunaga inyuma ariko kumenya bayiguru boga kabano boya sente nito nitwenda tumenye tubura ngo ari ndwara Ebola ni kugitina kwarabe yaje taro chevuro tuchiruho ekivuru byo kushema bacari tabeshongozi bacari tabeshongozi ameshongwire munonga kwara yaje ngutaro kushaba tushabire munonga ranga nahurira ayina matu nareba nagamba tureke kuba niko twamufosinga ngo niko turamukiza amana go kumugamba niko turamukiza amana go gukora mwana nje gamba Ebola yongera kugigamba ko ndwara tine mubazi ndwara kutinisa kandi ndwara kwita ko nani shaba munya Uganda utine Ebola ako tokumanya mubazi gwayo tokumanya yakwatira tokumanya noenda kuchirwa noenda so ine kutina Ebola inamba wesimu tubasa kumwe bakasoma babiri bashatu bana batanu bizo batereza akasendo injena no kubahabura abakira inamba yanje yesimeri 0758 31 asatunemwe 00 43 tigarekem 0758 31 00 43 umumukajina tunatunga kitekateko cyawe ogune kitekateko cya mama na munonga mukuru wihangaje cyagamba niwe kitekateko cyawe na munonga mukuru wihangaje nakwereza ihange bigambo kurwanira nihanga Uganda kitekateko cyawe wende bihangagamba ebintu bibiri cyo kubanza nendwara Ebola yonka nendwara zona buko hatari mwendwara nyingi wende kandi yana habura athabude okutura twazi kore twayirinda endwarezo kandi abantu bahurire abokuba ekikuru namagara yakugira taho tarubataho utarubataho we arukumanya cya kabiri ebeya amashita garaza kuturemesa kukora kurizo amashita ngatemba kandi bituruguza
iyo tubikutemba so nanyenda ngo agambe na habeyi y'amajwi then ekikuhererukayo abantu baburije babere bine imyanya yibakorera mu mihanda hata abantu baburije batufukire kizibu nambwe no mbere bibuhiriye ngo hino umuntu ubatemate mbere nyumwaze bazikire cweka haza ibintu binge byo mbere tukuburemera umuyo gukora ngwe n'abantu abari avuyira hamihanda babateka ticho babarondera ubwanyu nabo bazeho bakore twena tukore then Uganda yitebonera we bari munongo inamba yawe simutwendera 0 mushanju 2 ashatu n'ishatu 10 ashatu n'ishatu 0 mushanju 2 10 ashatu n'ishatu mwishatu bahereza amatemo amina ogwe ni Mr. Kajina enshonga yazigamba kativi wese twehire kumantukereza namonga twika amuntu waburijo zabashahe mudakika ashatu na mushanju 8 chikwe nda TV West ore mukuru wihanga nenda kugambira ki koratira ki ebucyari ebyo ore nda TV nasiganse mu Gideon aho muri murambakanga ko mu studio Charity na Jemima baguze na program ya Semuka babare minonga Gideon senyemo kuturetera abantu nyobondebera hanantanywire mate n'amarebero bishatu ndeba no manyejejeje ibindi byo nabirere konga ekitoche na namate it's my life kandi nyina matsiko no yako very erinto kunetungwa mate umwana muto natungwa amashereka so na nabandi tumanya ngo umwana mwe ebirisa byona biruga omumate koreko ine kumoko ine kwano gateka ko ine kwano tamwe birungo byite bye cha Africa ukagongera utwani ibirabe bitari birunjo kabitera dena hasigaro kihamwe kirise kishemire wabare okuba nokora no mucyara wawe imyaka muri oine nkaga tumanyisa muri imyaka ekiceni njyaho ni nkashatu mutwire hamwe muri business nemwe nashitamaho hariya apemera amatopemera hariya gandi mukiryaho no muntu nayijaka hari hatina tumire hatina zimbere mwe bare mnonga mwabecho kureberaho kirunja kasheshekerizo nakintu kirunji washangana umukora hamwe n'umuntu umanya hateka yatase sente zikwingana ki twashohoza zikwingana ki obundi na ba customers babura umanyo twonkerizo batwakora murondo plan B ohiro no kora no mukazi nshikiri kirunji n'abana kubareto mu business nyacha kare ko rubotaro cuma isangu yo wabotaro business neki leta gukora na family ni kirunji kuja at least business never sustainable nyacha kare no wakubotaro umuntu nabaza kuja atunka business yanaka no barataro umwana roho mukazari aro zane kintu kirunji munonga twaza kuza omukahumura basebo nabanyabo kugaruka hansa kwa tugarukana na impapura z'amakuru turebe what is going on in the country kandi hand hacent bija kuba tukuretera omujenyi baija kuba narga omukitongore echanira abana barukwandika abendanga muntu birth certificates marriage certificates death certificates na nebindu byona but this time round tenda kureba kwatena na endanga muntu turebe obuherezo buriyo mbugenda butatuke handikisa abamwe tukabantu renewing abandi tukabantu tandika ko kwishikayo ngo amwe mbatanga ngo zanyite zikize umwe ngo yawo cyaritekije garo kwikumi kumwe message bajukerezo kwakana ko mwakongo hatoye buze ibintu byo bigenda bitaso kwenda kujongora reshonga kezo tuje kwantu tayisa omwami agumiseriza ugin naje kwa nakoranira umuriro wampara ntwenda kureba kusya ubuhereza hiho mbantu na no kuhanditsa abana buri mwaka gashonshore cyane mbire nakaburiye bazengo mwana yabari yahansi yameze mukaga ukwanditsa nuko kuriyo kwabusha simanyi yagumana yiyongera yakami yake ubu atambia simanyi ntenda arabishobora exactly nanye nco cinkwenda manyabo kamwe nyina berere ubundi abazire nito tukatunjire chance cyo yo kugira ngo utanditsa abana bitu bafune na nidini numbers ebe byona ntwenda ija shobore ntiza kubacirunje kwarije program ya Semuka Germine Gendo Misho koko bwa hatikati zomka umuloka cent tuza kwantugarika n'empapura z'amakuru mutakarwa
Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Alright, ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira program chamukana sente Razak Banks the truck driver mvugiwe pango ni mbanaragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunecheka otima yangu akasente ndikabaka aragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu werizoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo omuhanguzi witu werizoba. Hello. Yes, hello, asibo tasebo. Amazina ganje nebanyeta Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kuleba live. Oriono ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Mazima nazanirizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Masaji wajirebire. Pare. Yaragaramu. Wandi amasomero akatakura feeling. Mweno tarindaho terasta bibira 38 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Orwo kubanza omuntu yananyomarwa ebintu ebyo bibiri nibyo gushaka kutegana ekitugu ninga obwonko. Chonga hihi buri omwe wena nabaye nekizibo mu bwonko kandi kugira ngo buri omwe naine kiziba kitigo. So hihi buri omwe no kunywa marwa mingi naine kizibo ngahe aha bwonko ingire bwonko bukora nganyagazo munda then gahenderero ngo yes ni cyo kuromuntu kwa kunywa kantu yata yakacupa kamwe nushanga ngo yawe excited yashemererwa yagamba nebyo atasheme ko dirata nebyo atasheme gamba gabente zakine yes abo jangu nigabagaza ngahe ombonko. So charity nanaba kutureba buri muntu wena okunywa marwa nibagira ngo at least obwonko bwene bwa butakora nko bw'abandi ninga kuko yazirwa naro empinduka hari yecho obwonko mwene buba slow bubunafu wabo tatiriyo kantu to kubasa kujwa nebe yanyomwazi ko katayo ojuke bya hate byaka to kujuta to kujuka nziza ngo ni short term no ile short term memory long term memory direta agenda. Empaka zo kuronda muhinjo arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo murisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete empinduke nunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no burisa na chemba guiguga na chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza ari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda.
TV West nehinda program nechirisimuka abahereza bawe uchine Jemima Ayebare hamwe na Chobutunji Charity notubisa Swift Initiatives ogunugo mugisha gwawe iwe wa business oturo inebi amaguzi noronda katare ogunugo mugisha gwawe go kugira yetabo mworeko oburabe gurika cheka ibirabe na mukaga byo kwa mukaga okusaba bitano byo kwa mushanjo abashubuzi bona ninde batanchire kuranga kuruga Kampala kuruga muri imbarana n'ahandi hinji so omushubuzi oguno mugisha gwawe then niwo muntu obundo twire no yende bintu ahabere kubasika yizire kacheka okutamuni kaza kwa kariya kasente kace munonga ecari 10 abana batoye 12 abakuru iwe n'abana bareta bashemerere omoreko bakurebe binyamishwa ibatwire no bareba TV face painting na nebindi binji companies nyamwinji neza kuba ziriyo tuza kuba tubategerize okwe twarigayo impapura z'amakuru z'ikiraha kandi tuza kubanzana n'urupapura ora New Vision. Ntureba Bank of Uganda sets cash withdrawal limits. Yes, Bank ya Uganda etire hkomo iwo ine individual account no manyangu izoba osheme kuba no basa ku withdrawinga million 50 zonka then abo kushanga ninka sako ninka group nabo babaterire hkomo ahasente ezuba kubasa kwihayo page ya 8 noza kubona obishoma ahabwachi Bank of Uganda erujireyo nana echiteka teke chininga obwahati echiragiro echirabenchikora for the meantime babukoretera Ntureba Matters Day celebrations. Clerics call for the end to corruption. Yes, Ntureba abanyadini obwebembire Dr. Kazimba Mugaru nubagamba hachintu cha corruption izoberi yanyomwe bazo obuto celebrating ekiro cy'abajurizi. Yes, badzize corruption yo elimi sentunguka kandi bashemerire ukujurans of course bakwatanise hamwe na government na stakeholders twena State of Nation address what Ugandans want Museveni to tackle iwo Uganda no yenda president kwarabana agamberizo washamunana agamba hanshongachi hinabahire bitekateko byabo page ya 4 ya 5 noza kuba no bishoma echintu chikwatine na Ebola aituru kugambira twine contacts ezikwingana igana 25 bitu nabakujangwa abo babire clear day abanyarwanda twagumza mutuko nabo mungaro ebintu byo kuhaginga amanya kushanga uriyo mubantu binji obundi tukabicendeza tuza kutunga umushoshange hatabaho lockdown echo ncha Ebola yo bundu wakuratira bakwa batugambe ningashi za standard operating procedures no basa kushanga bundi etajanjara munonga New Vision eza kuretera bukwata ahashongejo vetting committee tackles Duro citizenship question ntureba ba minister list ya ba ministers president yabesha huize ina ministers nkabana batira hakabuza ngubu no basakwa bari ba citizens zo mahanga gandi leba vetting kwetwarize enshonga ezo Matters Day, religious leaders preach against injustice. Mbibi babu kuretera mixed reactions y'abantu bagamba ahashonga eje ya Bank of Uganda kugira ngo umuntu sheme kuboine ekikomo cha million 50 withdrawinga sente abantu bari babugamba ho abantu bajangu tichebonire ntonto ndakosa sente zitu bitahabwachiyo Bank of Uganda erujireyo nana statement ejo. Fishing communities decry limited access to government schools. Yes, fishing communities tuantu gambaza karangara na handi anobajirambu nobarabe bariyo muri ebyo bitu echinte chikwatirine nana ebyo bwejese government schools tebazine mwana batera government omuranga hejire okuya baterereza ebyo bwejese. Then ask URA commissioner obundi omushubuzi o twire no jere byo kwenda kwebuza ahankora ya URA okabire no tugora papa New Vision omanya hoko akwasa kwandika ikibuzo cyawe bakachitwara commissioner wa URA kandi
tugarukamu study materials bazireta nindeba physics pass all level competence best curriculum bazireta n'ikirungi tunje urupapuro ru yonkishomero numbasa kuja buri zo tuzaguma tugure new vision tuya study materials to revising n'abana bitu turi mu second term mocks ziri mu zija tukabentwenda abana bitu ba performing eje amakuru n'minji new vision bitu twaza kureba ha sports. Canada is a beautiful and safe country. The World Cup will inspire kids in Toronto and Vancouver. Babireta Omudpapura or a new vision. Today, national teams fail to utilize high altitude training center. Ejenkahi babikuletera mu new vision nindeba muri Kapchora David Training Center kuyamba abanyamuzano aba Uganda uri kuja baka training ajede no shanga bakoraje babajire omu tournaments zabo. Stars Uganda Cup win is a reality check for Villa and KCCA byona babikuletera omu Papara New Vision ahabashirinji 10 zonka already zoba Rasharuti retunjire ahindu gambira rashire omutawuni zitari zimwe na zimwe za supermarkets, petrol stations, points zite tukwanta tekaho impapura z'amakuru n'umuzimanye katurebe bijo mu papura orabukede. Orutaro Iran ekubye Kuwait ne Bahrain okwesa South America amakuru nugo gari ya front page. Muganda wa Kafero aroje dogo lyeba sanze Montana okorogamwe murogere konkane muire mutuberebere abantu baraze president byabasakesira anga yogereriye gwanga amakuru nago gari yaha ebyabade mukusaba kwa kurwabajulizi nabyo babireta byabade bya chimpowoze naye nga twabereza mwerane tulitamu ahandi nibakoreka pass PLE omwana wawe wa P6 na P7 ataka maraga zaho akareba konka mugororo papuro rushingira 10 na wabase kurara yatungamo banka enkuru etade komo ko sente zijibwa mu banka kandi zirye zanje ninga no tukandera tuzibikire ahasiye bitanda tukatimbana naki na nebyina aha ukuba change manyisa ngo tinyine access to my own money nebindi abandi bomba gamba kinyeshe ndetse nagamba nko muntu konka of course Bank of Uganda yaza kwika kuteka tekecho ebe inebigenderwe bye kuberebere akabi akakubasa kuba kari omukutwara sente zirenjira ha miliyoni nanka ezibataho kugira ngo zibenuzo zabo bukomo wabano withdrawing a sente omu banka chadondo atongozo kuzimba ekisawe ebyo nebyo mzano aha namba jant aranokero ne musayi muto Betty Sengure za May. We congratulate them. World Cup eguse abatende sabasinga balina kakwate ku Premier nabyo nindaba abireta hwaha. Manchester United eguzo mu Brazil ya arukunda timu ejo manyana mu Brazil chi ou timu eje guzire then bakoneka nti Liverpool nayo yafunye coach nuwoha nabyo biryaha utakabeferwa ahandi bajante bizemu ndukuhendera nti abazanyi basiniya babulira esivira atebaragawa birya shiringira kumirwonka urupapura urwabukede rutonje ija kubaji program yesisimu keche muneja ndo misho kandi ko kutwa twagambira kasheshe kerizo bantuza ko batwino mujenyi arukuruga omukitongore chanira ebinte bukwatirine na nendanga muntu okusiyo behereza hihina nabantu nanobwa hati kuja program yo kwanditsa abana eri muneje ndo misho bitu nwajangwa abazira abantu muntu bacikorana bace mwanatu no mucagwa wo kumanya ebibiri muntu bigenda bitoshemerire kuboyine chinoza kai oine kuboyine zingahi ebyo byona niwarabe nabitusiyaho omwami agumisiriza Eugene naza kuba natwegitaho omukire katare kahare katsomuka umurokace tuza kwantugarika nawe mutakarga TV West.
gereza turimo hati mu banyamakuru gamaze kubaruka bagamba ngo Ebola ko bagamba Ebola abantu umutwe yazamo kufa Intete. yes Kama jengo te kumaza kiti. Kwangusa twakumanya byenyine. Te kwangusa yes so na hejuru mu camango kuja kugamba Ebola umwazi ubu kugira ngo abantu betekateke kandi betegereze ngo ko wagamba agire cyayabika mu gihe umwe bene ebirwanzo ninge bikwato ahabwa information ngo kumanya heba Okay. Hati eboleji. Tima unda tanzira manya manyangwe kargo mu mpundu manya banungwe kazoka manya Kongo mba serikali manya bya twabentira twetegereze Ebola niki ne ekatsukankahi what causes it ekikudireta niki. Okay so Ebola ekigambo Ebola it's from Congo. It is from Congo. Okay. So Congo DRC Congo jeha yitwe hanuya harimo mugira kuba kwita Ebola river. Ebola river muri mu Congo so rugumugana cyane mu kaga akawa abantu bona barwara bafa banda kuho aho niho ba discovering ninga bakajumbura ngo hariho uburwire obwabene bita abantu aha mu gihugu then bakija bakora research bakajumbura ngo icyabaga n'ikituma abantu abo bafa bakaba bino burwire obwabwa ni bita virus anchizire kushomesa munonga habulwire kuleta virus mujuka covid bita virus HIV okukasirimu kaleta virus sanyigeje yakutosha ne leta ki virus echo necho bukoko obukutambura kurwa muntu kuzahabundi ahandijo bukaleta uburwire ko bwo bunagambaho of course ubukoko bw'indi ubutwine tune mu bacteria zikwetanga urukororo typhoid ni bacteria na n'ibindi konka virus bwe no bukoko bwo kutambura kurwa muntu kuzahabundi bukamurwaza haza icyo kubanza byona twena ntumanya ngo ubukoko tibwine mbazi okay viruses tizine mbazi guryaho ukubasa kuzita kuziho magara ukwiyaho ukutukira kuzitambera no kuzibandika era magara gakazebwandisiza so bija bajumbura ngo ahamugiro gwa Ebola abantu abene bafa makani bitwa uburwire bw'abene bita virus ejo bija bagita Ebola abo kugira ngo karo kandi bumugira ubwo yatangireho hano mu Kongo depending on what's around the yes so kutukuruga haho tuzaha kugira ngo wagamba ikintu cy'empundu then fruit bats omuntu yakoni wajita obundu obucurama I think utogana weto bucurama yes so ebibaka ejo family ejo yo bundu hamwe na ezi enyamisho zo mwihamba kusinga munonga the monkeys enchende empundu ebyebyo okay so nabagira ngo Ebola virus iyo neturo mu gihe byo bintu etabiretire uzurwamani okay so Ebola neberi yo muka churamaninga akawundu ninga ekibaka ekitwagamba konketa kiretire kurwara konka kwe kurugamu yaza omubantu ereta obuzubuhango yes so nabagira ngo nekira kurugeta kurugaha yebe bikoko okuzaha muntu cyo kubanza byona ni abantu abakani babirya so twina abantu abakani barya ebe bikoko enchende na kinaki na mangi zabakani bahiga bakabyita bakabirya ngenyama okay as bush meat then hamuna na obundu okushanga abamwe bakuburya then of course nabire bikoko bikuburya so hati ejo virus ninga kakokaka ka Ebola karugo omumudye bikoko kaza omuntu ubwira ubwinji aho nuko kujagata nuko kutandikira so kachiko umuntu kareta ubwira bwo gutwareta ngoni Ebola hati kuko umuntu katanga kurwa muntu kuzandibyo kizira kushomesa mnonga hari yecho because nicho chikuru itombantu because no basa ko tarire nchende ningo utarire ibyo bitwazaranire no kurura ko bagamshanga kwa Ebola so ntmasa ko kuzaha muntu yo kubanza itandika kurugaha muntu okuzahandira now abantu cyo batakushira ko itigeze no kugira ngo Ebola yoteri nkasanyika
Yo jamira bo moya Yes. Ati ngaha hitore bati ati ngaha wasa kujukuturiza. Hatira. Ati indeed of course. Indeed. They can also have and give it. So Shanani wajangu toa tuli so close okuikaha chinzo kugira ngo na esi yamura ebi na esi yamura bya kubonko misho directly ninga omukano directly exchange of fluids. Okay, babare mnonga iwochitireho TV West na mnonga program ya Sisimka Chiricho butundi charity omhereza kan ko kutwa kugambire twino mukuru kuruga umukitongore echa Nira kandi gunakora Nira ya Rwampara district yes Beitu nsakwantureba ukisiyo buhereza hihi ombantu ahabwe nshongeze kwatena n'abanira ano kureba okuhandisa abantu okutukura abantu mbagamba abana nabo kuhandisa nabanga yabo nabahi babe myaka hi ni mahana ko ninkato mugongo mpeka mpisiyaho ntakana nkaka mukahandice nshongezo zona twaza kutunga answers zazo akasheshekeri izoba tari ndijo no mwami agumisiriza Eugene akasheshaka muntereze mwakire ayongere kutoyanjura then turebe Nira niyeha nikora biha dena niyo twa ebinasigana kwanjura twakwakira sebo okutunga umugisha kutungaha cyaba kikora hari twabo kwebuzo nibinja heraha ngeno bwahikaha ninkushaboye ndire kubeyanjura nabwanyuma turebe ebiturije kwataho ubare mnogo muhereza cyarito munje witu amazina ningizina ryanjye ni Eugene agumuseriza kando gor kurebye ndanga muntu district ya Rwampara Ankoromo yego ikitongore cya Nira National Identification and Registration Authority nekitongore cya government yatiroho okureba abo bona abari mu ihanga kwamye ngo n'abanya Uganda tukabahandika tukaba mu register nkuru eyihangeri n'abanya Uganda yego abanya Uganda nukuriga mwana yazarwa ubukiro kimwe nangukana umuntu w'imyakigana akatubina mu ihango umuntu kuba mu Uganda wa nobo wabiro ryo mu tribes Enganda endemi nendemi ushengano no gambo orurimi rwo mu Uganda yes kandi izendemi bakazitaho ninga zikakonfaminga government umurukumu rwenda 28 ubuturgo mu British Protectorate tukaba ihanga ryitu rya Uganda so abantu bona be bari mu ihango bwirobwo bagamba rwo mu ihangiri bona bakakorwa abanya Uganda bari mu ihango bwirobwo baktaho bagambira muri bagamo obaben bakora Uganda tutaho sharo kuyangu ukoko ne Kenya no Congo igina Rwanda igina Uganda so bona be bari mu shari izakoze Uganda bagamba mu rwenzarwa umitakeryo bakaba abanya Uganda tukahamubwa ngo turi abanya Uganda munyankora aho ntukwizira umunyango na yakwizira umugiso na hakwizira umukonjo umujapadora bona be bari mu ihango rero itwita bakuzira hata bazirwa hati ubunyarwanda bwitu n'uburgo muri yabo batatenkuritwe bamawe nkuri abe bari mu ihangeri ogwirobwo bagamba rumoro yes haraho abantu abo barashange ngo bakijaho bwanyuma umuyihanga
be batari umwihanga obwirobwo abantu batari abanyayuganda umunyayuganda no guwena okushanga ishenguruza inenguruza abyo mwihango obwirobwo bakahamubwa abo okubaho kwitu inabo kutuzara abaziri inababaziri so nuko kugenda tutyo kumanya umunyayuganda so niyo yibeta citizenship by birth. Oh, okay. Ubwo nubwo butuze ubukora buri muguzarwa kwawe. Okay. Hariho abana bino butuze kushanga bari mukandikwa kuba abanyayuganda. Registration by birth na citizenship by registration. Yego. Hinabo abizire mu bwanyuma twafuna na independence batwira umwihanga kumara imyaka 20 bayigananga n'urumuri wa Uganda. Ngo tukira kosa family yaba Madvan. Yes. Abo kuturumuri za Kampala bukora za City Oils ijo family rukora ebyebyo. Aba bantu bakiza umuri za kumurwana za Nkaga Nshanju. Batura umwihanga kumara ogwire batakushohora. Ko kumara imyaka 20 hati norabira immigration and directorate bakuru mu Uganda tukurabira mu tugeta naturalization nakucengaje hatakira kutwine katakatsuga tugambire ebinde mu rukora oyiro kutandika habwendanga muntu za IDs yes hariho ebinde mu rukandika ubunda yakubasa kubarya heru nawe akamanya ati chikumanyisa naenda kutunga echipapureti nizo kuno bo bakumpandika nira tekwandika tegabanaga mu cyonga yego apana ntugaba birth certificates ebarahazo buzarwa ntwereza ebaraha izo kuhamya kufa kumuntu death certificates yes hinabo abakushanga ngo naenda kwakira umwana wundi ije kumukoro we umberagiro adoption yes ntkorana na adoption orders nangwa ino kushanga naenda kumurebera umberagiro ugata kumukora mwana guardian so ntwana guardianship orders wow okay hati ntwezana na itweta alien identification card wanji alien identification alien nogo umuntu atari umunyayuganda kungara kutura mu Uganda umberagiro okay a foreigner living in Uganda legally okay tumweta alien so hatu tutandikire huru nabyo yo kubaronda tukarba identifying tukabaha kadi zezabo yori umunyayuganda ngano turi umunyayuganda umberagiro so twadire isto akushanga tutaka kutegana ubwo nabayine na abamwe babinde za residential ID zabo bine passports bakorera nkarga India ninga Sweden nijo mu Uganda hata nintura umberagiro mburire so abona batutangiye kubahereza okay yego omuryebyo twine mu nebindi tutabyo bushwere n'ubushwere nabwo ntwe yes nimwe obu inyuma ho bibyo mu kitongore cya RSB yes konhat government na nibyo kabiturite mburire ntwereze baroha ntwereza amabara go kuhamya ubushwere nango ntugita no bwita civil marriage yes we even conduct civil marriages ntubagita ubwito bwa government umwe mu homba akawo nabona bakigita ngani ntongera ntugita tukuregister na tore barayo bwite gendo zo ummakuko ukora no kwija office kabagambire chinkwenda then you tell me the procedure tukugambire twetaga byona wabikiriza tukugita ubumwite kare hatka tugarike tuye kunganye tugarike ahandanga muntu yego ijo nkabareba rwampara mukugaba za endanga muntu ngo no kusya abantu obuhereza hihi yongera kucitantamurra government erebere ngo abanyayuganda nebendo buherezo yatamu ihuru umuyanga ryona tubure district konkana umuyanga district, 'ts, 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 'ts,
twazarwamba ito tukatandikije kuzigaba twazitandikira kinoni twashyira abantu buhereza bayakire ndangamuntu abantu abakwakire ndangamuntu nabo abinji abagariro zabo yazwireho tukatanga kuri ndangamuntu ko 2019 2024 za expiring twazomora niyo umwaka gwahwiri n'amazima ezo shohwire nizo turiya kugaba aza ni nyingi so turebeza abanyinja office kandi tuburiye mu munahika office twanya katurgo mu ntebeze tushitama muri izoba kubategereza tugende tubaronde hihi ayo muri ayo mukutura ije horuru tero rwamparo honga unahenkura apana ati nkaba bushinye batanche nyuma abazi okay na district agano muri yankore gakozire tuwe twarigereza kigeze tuwe twarigereza muri za chori tuwe twarigereza arango tushirimo tukiyongerayo so abanya-Uganda indangamuntu namununga wo kwarabo ubone message hasumu yawe kugira ngo indangamuntu ewa kozise eshohwire yirokoze mu district stage ugiyeyo mango gindangamuntu nayo yarigiriwe konka nka messages z'emiringo eshatu umutwa kwako tukumuhandika tumyango ibintu byo twabyakira ufana message indangamuntu kishohora twahita gishohoza tukusinikira message ya kabiri yo kora indangamuntu yawe ehwire tegerezaho tuzakugambira kwera kengahi ahoragiye yahiza kwikayo tukusinikira message ya kashatu indangamuntu yawe wahandikise eshohwire zahanaha abe ntaho wagishanga so uwo takafune message yo kora ngo indangamuntu yawe eshohwire hato takatera umuhanda gwabusha musarapuresa abo no baba mabende bija twanya ngo indangamuntu yawe tekashohwire akagera natonga so muhanda kunga no bo abo takafunde message yo kora ngo indangamuntu yawe eshohwire nechizo mutsasira kugira ngo tusindiko mu rujungu kugira ngo meno Uganda nende minyinji so tukarona muri kwasa tugita rwa urujungu so message yigine izo mu rujungu so wafuna message wota munyarujungu ndo muntu akuriyara baju kumanya rujungu nshomere gi message ngambire cye kumanyisa yani nyang endangamuntu eshohwire eriya hana amanyengo je nekuze kwakira omengo eriyo kandi ndangamuntu ne yabushota kaze ukarango na line mpango bakakushaba chikumuka kireza government ishohwize ahabwabusha wakayo nojakira ahabwabusha ngaba muri abanya-Uganda akona ndabyaho ninyirukanga indangamuntu yabusha terara yini ayine zitu niningwa konka ozugumiremo ofune indangamuntu yawe ogenda aharusha turya handangamuntu ebere bitwine muhoro yo kwandika abana bato nanisha bangu takashitiro kuma Eugene wanje tunayitegereza je wayereka ngo ababemba renewing abagabirwe bazini abe bazirwe 2014 kubahwireho bayihandikisa busya nabwece zabo nizo zashwire kandi abayihandikise busya complete rabe batakazitungaga bo bakirwe mu process ninga still they are mixed up enangamuntu zona nabayihandikise busya zizire ichukuru wabona message inangwa twatanga 2014 15 mpaka nathu twandika buri zuba indangamuntu eshohora so no wayihandikise umwako ukafuna message ngwe indangamuntu eshohwire eriyo indangamuntu zira tuza kujyana neza bababe eza abahwiro hozonga apana n'abasyazi riyo yego kare hatishuma abana kumurezere cyo byatushobera akana kunzire nyekiro nkato mugongo nije mbaje ntakanje nkakambone muhandice kumugamba abana manyisa kice nyine tukabona abana ko twabahandikisa omushitongore kite cyanira umwana nogo muntu wena atakakiza imyaka 16 yes ikomene mushanje myeze 5 kiro 10 abo bona nabana toba kufona ID akana ataka kuzira kukwata ID ne kwata umuntu mukuru so twandika abana kurga haciro cyo umwana yazarwa umucuro nango namarwara ragamento handikiramo twandika uburi umunyarwanda wina
n'umwana yine shahemwe azirwamo abanyayuganda abazirebe n'abanyayuganda n'umunyayuganda tumuhandika tumukora nini so eje huru no kugira ngo tugambira abazire yes deka kure ko mwana kabanza yakora munonga ukaza kumuhandikisa cyuru muto wanjine myaka 20 tinka muhandikisa ogwe tumwana ayegereye ogwe namurekwa ogwe nayegereye umwana ayine myaka 15 nagara hanze kubantu muhandika kantu nenanga muntu yishe yabaruho kandagine yanyina yabaruho kana yinendaga muntu tubantu itageze ndanga muntu zonka nabazire kubabaruka konkana mwabona heyo mwe uri no yakubatajine you can still go with this one tino nabakasigiri so nakasigiri no tumuhandika bakana kambata ntubahandika so no nangwana basa kushanga nabana abazire bona bataro konkara huyishenkuru aroho nyinenkuru aroho nyinento aroho guardian abagadian zabo umureberezi namurebeze na leta mwana ubwo ndumuhandika konkato kuba muzire mburire tutamebya ibyo muzi abiyabazire yo tukutamungura yo mureberezi no gamba mazima so tuhandika buri mwana ntwenkareje ngo muhandika abana baheza kuzarwa umushongezi umwana atakakize myezo mwenda tukumutera kishane tukumwiho binkumu so ntubata kumweta ga office ninga station anagambara maharanje kareta akana katotukita akatukuza katera kishane tukuza binkumu tukuza kiyomisho so kasijomuka iwo chikuru ijana ndaga muntu yawe ibugamba harishe nene bugamba ha mwana ibugamba ha mwana namazina nubwazarwa nahiyazarirwa ibyasigara niwo kubimanya so akakata kubimanya kareka ngai umuntu gwe no kukubyama mburire yokamukora ibine kumukora ko muziri so ubwo mwana murekomuka oyije umuhanikise ko kumuhanikisa ubushirakare munonga tumukora nini mukoro mu Uganda so tukugira ngo hato bo yafuna nini mufunde barayo hamye kuzagwa kwe birth certificate stira nimo muri kujikora nizo tukujikora nshashira yakasente kayo then nayo kurogaha hachiro chumwe kahamyezo mukaga ne yabusha tekushashurwa tugarukire mwejo birth certificate ninge bare kuhamya ukuzarwa ku mwana kurogaha hachiro chumwe kahamyezo mukaga ne yabusha akanja ke namwa kunshashuza hati kura kuchikora kare yango hato byasimyezo mushanju wahitaga kutaka sente emyezo mushanju ka kusihamye kamukaga kushashuza umutwaro aho nje mu range tinka oshiri mu range kungawa kawaje ati wayikwata mukaje ukaba kwije achisimye emyaka mushanju tiyanga hati emyaka mushanju kimyaka 18 temtwareje ebiri I'm paying for my sins no shashura why should I delay emyaka 18 no kwenjera higuru mpareta so wahali somwana kare no myamba obutuze bwe bumanya kare no munya Uganda afune byo papara bakira kare iyo chikuro ugenda butumukabada oyi nabazira ngabitabira ubutahansi yo mfaraso bika it's okay ubugumokwe tina rabiheyo ubwo mwana yija washika umwirwaro niwo mushimira kwakushaba birth certificate tokweta zaga kwiruka zo mu kitongo cy'indaga mutkugironda nozo mukabada hiwa jibikire ahansi yo mfarsa aha ugijayo kiba kunshaba nchicha kureke mutiya dinyara wokuba eberevi a P7 asiniya 4 asiniya 6 nabashaba birth certificate iwaje kozere kare ogor nyeroro no barhona ofunejin eje birth certificate ogitwara ogitahiba kugiyetaga abamwe no buri aho umuyembi akanda kashasha yitaga katwara hiri yihanga kuko ya passport bakashaba birth certificate ushanganira kakuronda birth certificate ni kakuronda passport kano mwana na shasha so tuyango bukore kare obibiki
hayikiri der obi hiwa umkabari umwa hiwa bikiri uje nohereza umwana ubuhereza ubushemerire kandi umubwire bwabo. hariho Dr. hariyo natureba hizina rukunjiri yagira ngo we yasiye umwaka gumwe n'amezi 8 nkatakagire munira icyo bakugambire cyo kwija kushashura yaja nko kubuze aha bwenje ntubashashurira abana aba kandi batakatandikire gukora so nyari gukora nyinshi biko ninta yakasente it's a question here nekibuzo konka ebimwe umwana nomanya ko kumutuma ishyugaruka cyo nakigara kino muziri yego so ati kiri ya muziri kugira ngo akore ibintu umubwire punishment nayo muziri no muziri tumwana umwana atayine mushanga na myaka 10 yakora umushanga bavuna no muziri mburire buzima so okubashashuza emwe neberagiro konka ntwekari kugira ngo umuntu muharikisa abana buciro buto kugira ngo umuntu afune birth certificate etari yo kushashura yego. Dr. Emmanuel injangu bakugarakamo okuye nanye nangu wajote na marwaro mbasa kuhandikisizayo hari hamarwaro agari identified abo kumoto wazarro mwirza omwirwaro reri omwana automatically mba muhandika then papura byo bikomunira then ojo yakira nini ye na birth certificate ye later ninga kiriya habwanje gambana nirwaro kabaje abantu akana kanje nakazarira ha mu nyambe mukampandikisize then you following procedure zirakora ate taro specific hospitals mwamarwara gabanga gwa korsa mwa everement encouraging abakazi ba mama bitu abakuza kuzara zarumuri ya government aha kuba ebyo bitukora tukora namarwara urwa kabiri uruhire tukutanke huru yiti ya rwambara tukakamuri kino health center for hamwe umkazi yabazirisha manana zakasheshi ngazecuro umwana wetu amanika shayitana ugumana yafunire nini tukamanika urwa kabiri hato n'urwa kane ugumana yafunire nini so ntutere huru reka kuzarumuka zarumwe rwaro wajya kuzarumwe rwaro ibi bintu biri umuntu ofuna kapapura nakabusha inako akari umwe rwaro kubanza kubona utakabonde birth certificate ako nakabusha inabo kubusha ko nakabusha akanito tukubahereza yego umkazi yazara mwijoro zaka ukamheze korga umwana umkazi yazara ubu kabikire twandika umwana tumuhanini oreta kariya kubakwerira umwe rwaro tukora birth certificate tukaba birth certificate kariya tukasigaza niyo system mbrire ashitime yake 16 nyango hati kare twakwandika garuine iki nina hati rero tukutera ikintu cy'abakuru amyaka 16 tukutera cy'abakuru twasendanga muntu wajora process kwara kure yasiye myaka 16 ayijo mu kitongore nagarako mu kitongore areta kaka papura kuma muhire na takweta akandi ikweta gachona ni nini tutamunini tukutera icyane cy'abakuru nini ninyenga bwanzire nayo inogabo jini akandi twagiro muzire iri birth certificate so no reba papura cyawe no manya nini yawe ungana wija office ntukebera tumanya ki nini yawe tukutomu register y'abakuru hati television kwatindaga muntu tandika kwerebera oyirebera ukikomya akayobushwere tukugita mumpa marriage certificate kwa marriage certificate tutambara niwe mukama har kwetera death certificate tukamya ngo wafa so no process kuya ngo netanishira ubyaza rwa kiro cyazaro mpaka ayargira ngai aho yargira magaraga ibyo papura byona nito tukubihereza umuriro umuriye bitukereza birth certificate kurugamize mu mushanju nuko yongera nduzo kushashurwa endanga yo kubanza ne yabusha ngo wajinaga mu cyashure mutware leta so narabo process yona emyaka 16 na Jesia
nija hati mumpereze ndangamuntu wo kuba nkuzire ejo ne yabusha nahi ko mkawa hemyezi nkebiri nkajinaga okugaruka kujakira necetana ameza imbare tana hameza process ine kugishashura busi azize sente tukuzwa hameza nkakutwa kwa sa nyona nazitire apana neza government nzumo bank otare sente umuntu mungaro nkija nera nkazi mukwasa abana ne sente ya government ne bank ingwa ne rabrano mi ara so hati ninja kumanya nta account yinda agiteho no aba banka ni ara payment ko kubano shashira mishoro na kibyona so sente ze ni kumshoro okay ngukushashora kugira ngo twadagarika umu tabika chipapara kitwakwiri twaza pendeka kugaruka kore kindi mwe shashura mushoro gumuke sana ko banka nkagambira umuntu ntanyenda kushashura ikidena kampecho kwa aha okay nanga haro hona nawe kwa nemenda kuje kibahindura mukacho mundangamuzo nyundo ko yandikisa nkataho charite ngakosa sister charite kunga hati nyira kutamucho butungi ri assistant ngakora ngariho ninga nyenda kutaheri bari buri nkatashura nyenda kwandira aho bibe mishi yabusha ke yo kubanza ke yabusha kungatwo kujya ngo nagaruka mu kitongere kandi nabasha mu ngore kindi je kinahindura ne mutaro 20 hati ngada salute ngata sente nyinshi it's okay kasta twazumanye ne mutaro 20 nazine za banka naho ninda bakuri yo mbanka yego taro mukozi wanira kurga kurre kitongere iki kukaharu driver ninga kirina haru kwati sente mungaro kandi kamwatana kutusiyo buherezo maka ati wahikomka tinku kwate cheta necho nkachikwera yo hatkandaho kandi mbya byahinduka anga yongambire process then nyongere nja kugambira process ebyo ingenderwaho yona oronde bukwetagwa then uja office tukobuherezo okay twina mwami Eugene agumisiriza okurga omunira ahabwa Rwampara district tureba obuherezo ko arimba busya abantu ikiyatugambira ngo kicha Rwampara ho kana nabandi bari yomba bikora no kuhandikisa abana na nenche kiri kwetengesa okugenda okuhandikisa abana aba kandi abagomere nitwe nyina matsikongo ahitwahika muriyo no mutwetegereza abo kumara turugamba norimi orumor kwetegereza hinabire nambuze kibuza najana mamangu yitwe nkimwe ntwanto bahika then maybe mujiro kumatshoborera harihe kibakweta line number then na nina number konga yiwagambira tora no registeringa ahabwa nini kandi nimwe mwahirwe ubushobozi bwo kuregisteringa kutkuza hari area line iturukushango mu mashomero ngo mwana inerine number azimanyirana za identification number ejo procedure nayo nekorwa wanyu ninga that's a different case akubuzi nangwa ni mingi abakubuze buze byo haro umwana kwa kubana akora hati umugando na munonga bakushoma mushanga ine ena bibere zikumugamba arezo kugamba habwe gisebwe ubwegese iryo na learners identification number eje number tekwebwa ntira Ministry of Education okay so tokuya munira koronda lini learners identification number teri yitu okay ibintu bigenda n'ubwegese education mparire nambona wana gironda akabaho uru 2018 ni yane 18 hiyaza ndi horo abernagumwe umashumero makwandika abana abo so koko bano nari nejo zo mushumero y'umwana we hashomire naho kugishanga okay koko bano enda nini national identification number ojo witu hati koromnya Uganda education sector ekorumushomyo okay abone ho turije tugagaraka tukatandikira twaguze mu kahumiro kace kabashubuzi ko butuma babashubuzi turagaruka ha ninyenda ngo tushoborere hino bakutwohorezo papara aha mashomero bukwetegesa ebinte bikwatirine na nira benda kanini yo mwana then utakumanye kikuza kweyongera kwaho aho turagaruke se bona nyenda nimwe kwamba hiro bushoborozi
then tubone turebe nibyambeza hikanda bwinshi byambiye tendesa gumani itwe program ne ya system ka turicho tuncarito muhereza tucine Eugene agomisiriza kandi rukurwo mustongore ecyanira ahabwa Rwampara katumure netugaruka Nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. All right, ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira on program chamukana sente Razak Banks the truck drive on vujiwe pango ni mbana ragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunechweka otimayangu kasente nikabaka ragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu weri zoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo muhanguzi witu weri zoba. Hello. Yes, hello. Asibo tasebo. Amazina ganje ni banyete Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kureba live. Oriona ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Bazima nazana rizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Masaji wajirebire. Pare. Yaragaramu. Wandi? Amasomero katakura feeling. Ngweno tarindaho terasta bibirasha munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Bigger, bolder and hotter than ever. Hello Mr. Right is back in season 3 on Star Times Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello Mr. Right season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello Mr. Right season 3. Love, vibes, drama. Nokimanya ngo endwara yo kushanyarara ninga shi stroke okhendeka amagufa omugongo nibumwe habusasi oburu kuteganisa abantu bingi abuturu kutura nabo omucyanga cyeitu ahabwe nshongejo Radio West TV West tukwatanise na physiotherapy clinic nutumanyisa abarwire n'abajanja b'abantu abino burwire obwo bwa stroke obuhendeki bw'amagufa amaraka omugongo hamwe n'abana batakuraje ngo nihija kubaho obujanja bwabusha free screening no kumuruzibwa ahirwara rya physiotherapy ebiri 12 kwa mukaga omwaka ogu aharboma plot 25/27 Abdara Rubwama Road Heina University okuragura nukwija kutarika shahi naza kasheshe okusiyesha 11 zo mwabazo nihija kuba haro no kumuriza abantu abo bona abino buremezi bwo kushanyara okuhendeka n'abashemezi kwenda kumenya biri kukiraho tera not mushanje 8 ashatu n'itanu nkaga nibi ninga not mushanje 3 14 ashatu na 8 ebi byonna nibikureterwa physiotherapy clinic bakwatanise na TV West hamwe na Radio West.
webare iwe murungi we ukiriye noreba TV West akasheshekerizo bantiri cyo butunzi charity omuhereza tukine omukuru Eugene agumisiriza okuruga omunira na mnonga habwa district ya Rwampara konka kwa kubari hana bana represent na almost mu Uganda yona aboko happeningo ko nco happeningo ko na kuriya na habwe cyo takahurebe kajotinjirebe kebene bya Rwampara byonka no tukwato chetegereze abo kwankija kwankiyamba iwe wenyine abo kwa makoraga nagakwata har munya Uganda wena nkabe nyenda ngu atushoborere amashomera gamwe ngabanga tushaba nganga tushaba za nini menya bihaza abana bato mnonga fosho abacira bato tubetaka bahandikise kiryaho hati ko kushango mwana nina takajizire kandi ayishimira barakujetenga aho nihija habaho ki ahagati yaho kandi bo mbambendeza ki nkamashomero mu kutekateka kwaho mwe wari umuhereza Enshonga bunchi tamuhuru yo kuhandikisa abana ni mu muri Yesu yang ihanga rumutamburo misho nurutunguka ibintu nibihinduka hariho fomuzi nyingi zorashanga Ministry of Education n'amashumiro kwijuza ninga nabazire nibenda kumanya abana babo ndabikwata abazire babo so noza kushanga batu mu mwana wawe nini yawe nangwene yishe bajya nawe yayine umuzira jumuhani kira gitwara yishima wa harikizo mwana wawe nitwe ugashanga utakumanya nini no jan tukibura mu system tujugambara yes tujugambara gitarisho merero byashabejo nini tinhamya n'abantu bende bintu byo kugira ngo baza kubagusa so na haro nshonga bwenki ishumero yashitama ya mutwenda details zo muziri ekwata muziri wa ben abituhandikire abituredere yego amashumero agamwe ngana kumanya abana b'abanyayuganda bibino mu ishumero n'abatari b'abanyayuganda n'ibintu bingi birishomano bani yineshonga mu kindi shaba ibintu ebi so mwene washanga wairakira mukache abunchi nibenda information yawe hati kiri hari umuziri kufuna biruka zo mushimiro kabuza umwana wanje kamushabire kineki nahabwaki bakwensho ngukarangubu inumwe mugajo kandi kiri iyi information yukoreki jibahereze wow hurra wagira mu butikerezana nabo hato mikiragiro tino mucha data protection and privacy yes kugira ngo ekwatirineho twena buri umakoreki abemanyi oyinovuga byo iyo information yanjye gitinda cyukwiriza kunko ubwiro bw'injya amashomero niganga bishaba na Ministry ya Education bashabire turi aha YouTube live iwariyo natureba we bari mnonga haraha babuza hebuzo omwami Eugene ubwo najango I renewed my ID in June last year up to now up to now the message has never appeared. Please help me ask him the reason behind. They tell me that my ID is still under processing. Akarenewinga June last year. Netishaha takarebaga message. Kandi kwa kwika yabuza bamjango ID it's under processing. Please. Tuineshonga nyingi abwenchi ID zimwe zira under processing. Zimwe zitakashoboye. Kandi nstwarubwire utabana wanje asyo mwaka necyo kicira under processing. Eshonga ni nyingi. Niza kwahonje. Yes. Niza kwahonje. Hariho abana batahandikira ko 2015 hakaza huru kumara imyezi 8 umashumero. Very good. Tuhandika abana twantandikira imyaka 5 ubwirobwe 2015 aba muto abakora nini kuko imyaka 16 ninga yibakiza imyaka 16 babara kwija kwa updatinga
ibinandi ngambero kari nyuma ho yang tukwiho mu register y'abana kutumya bakuru abako ine nini so hati yakwata yahandikisa umwaka gwahwiri kwa mukaga kwa mushanje kandi yahandikise kaya batakahandikisa hoga mpurire iginanga mutabasa gitegeza n'imyaka ndiye 5 etakijaga abo nshongeje ejo yine icyo aboine gukora cyo wakoze we never understood then so nikibache dangu oze orebe officer mu district yo kuturamo aza tuburiyo mungu na yangu nakorana nira yego mparire nja office oja office bakutorum office o bakuchebe room system ajyangu yoke handikise ko 2016 wafuna nini hatukoreki ekwator mostor munoronda nini ibiri andikise busya yonoenda kuronda ebintu bibiri kandi ebitakikira system yo ngane kutera yanga negmane yanga hati utegereza bishikana banyangu tekizire shiranda processing ane cya kabiri twagenera ha ayabuza no baza ko utakafunde message enshonga ngunyangu utabintu ntandika kushaba esum watisum ngwiri inamba yesum egwire so tine message herazi iriyo kweneja bir na system yo gatera tine herazi ni message y'ibintu byawe okay so that is another reason naho kwizira office kugira ebi ID yawe ukahandikisa iriya stage gininga shobwiri yakire stage kubero ntugamira ngo ya stage tegereza mu ujakire haro kushanga umutebe kumbyaremere ebirebi government area ha akintu yangu umuntu cyenga twine binko mubye twatabine bedwina mishoge amana gwerishori oshanga umuntu mukubanza ubiyayihandikisa cyo butincyarita kamutera mu binko tubine mu Uganda eshoga ntabiro kinima nabire bakitemereho inshonga mine bakora bazamanya abantu abo akiyo kwa kabiri atemwebye ategatemwe atamwe ibintu byo kumakinga n'ibinyama bibura kutaringa ningi ndanga mushite kashora mpako fire anarese we nayikama ndayitera so ine kwija ukagamba amazuma icyabireho cyo twakoba habuze ubishikire utakaza kwiho habuza hamahanda ninga hageti ya mira zo mu ofisi ugambe bishikire tukuyambe sani nyesiga ngo mwami Joshua ayebare wayetegereze ikibuzo cyawe wasa kwa yandikise mironde ebiri ninge bindi za office bakwahurire then ogumba mweta tumhairwe Andrew na Jang, thank you very much for your program. My question is, if you are not in Uganda, you didn't renew your ID after your ID expires while you're still abroad, what can you do? Nintekate yango gumuntu nabashohiri na shohirire a passport neitaka hwiro yeah aho garchiro mihango mu ntirinewinga kureka 20 muso yego taro continent itakirimo tukurinewinga ID z'abanyarwanda bukutura hiro really meno gukamera barifire bazako byarabira arifire konka but still he's a Ugandan, what can he do? No gumuri gyumya Uganda aho garikira turinewinga ije ID haraho na embassies zitu nimbaso bitagamba buri hanga ryona ayiba news processes zigumire muzikora so wo takutura mu wano turu mu hanga irindi ni ko havuzwe kugira ngo ka embassy ya Uganda urebe haricyo macyanira cyo bakuru niyongeraho you renew from there na ID niza kwije kushanga yo kuno kubyetegereza ishikuno kubyetegereza nango tunona na kapoto koko aparengera online kongo takaparengera online banzo gende oza embassy washanga iyo embassy tukora ibintu ebyo dukoreraho bakushorora nubasindika information ID yo neshohoro mu Uganda tekushorora hero yani nibyo bagaka byita embassy ogihaho yego
omwami ayebare enamba najangu akatahishikira wo kwa bakamwohorereza na message erikoreka information they received batunga information erikumukwata konga tubagambira unecho chunka so many other things chikulecho nyine kora za office obuzi aho yanakwa mwe byakubasa kwa mbereta endanga muntu yawe yachererwa ninga bangujanga itera under processing wakire ko katwireho omwami Eugene Justin nkushabigambo nkavira bishatu ubomba nshongezwe abantu gamba tena kwanyuma tusibure we baramuhereza abo shahiji wampereza kutangaza abanya-Uganda ibintu bite bitukora nkanira nishembe y'umurango abanya-Uganda bona ibintu byarwambara tibyabishenya hinguzarwa tibyambara turi n'ibya-Uganda yona twehananyiriza handikisha umwana bawe akira umuto mukore birth certificate akira umuto nibiyambiwe muzire na no mwana nibiyamba na government kumanya twinabanya-Uganda bangabuzarwa burizo bahabine kwamba tera karura bamwe batwiburo bururu barakata babutera tumanya apa mukwa twandika buri munya-Uganda nangwa nubundi naza kucigamba no yakwera still birth yes nayo tuhandika ngati yangwa kana kaziru kafiri iguvambe so motarde retna in haitu kujumanyira nkihanga so tubeyanagiza ngo mwejumbiro muhuru yukanikisa abana banyu mubafunde nini bafunde bikubagambaho bito bwozaro umwana ukikana umuhizina amukitakana umukuru munya-Uganda akamanywa bita bya Uganda eje nesho ngicawe nesho mwana kugira identity ye imanywa cyo muto nawe nyesya process imwanguhira kore wahorebwa mu byanjye almost watan kaciro muto kagenda na process yone tine hero ashanga no shabes kasente nakamwe umintebe by'ikikecu byonana babiri mwebere kuturikiriza mwebere kutureba abadi aha TV West nimbendezo bugwaje ubusinje n'intunguka for God and my country itwa hano ho twahenderera kurekana itwa mu shoko kwisia ngo president wihanga yowereka guta Museveni naje kuba natuha state of the nation address ahar kororo shahamnana ihangweri nabo cyo tinkwe nango missing kumanya what is happening within your country Umunya-Uganda ariko ndi hangari yawe yahanditse no mwana wo muhanditse ahara bena arabahona bamwanguhire batakaza kumbuza bishenkuru na bishenkuruza and when actually already system nebe bine yabaye handitse twakoma twakwakira bisinsino program ne ya sisimuka nehinda changane bikurusyambe mazire nyihombo sikazobo bukwe pankandi barunzwara ndahire wenda kwiruka wenda kuzana ningo kwegama onyete nkubanjire let it